3 сол қабл ҳамаи шаҳру навоҳии вилояти Суғд соҳиби торнамоҳои худ шуданд, вале имрӯз мушоҳидаҳои мо нишон дод, ки қариб 70% онҳо дастнорасанд. Яъне дар ин минтақаи Тоҷикистон аз 19 торнамои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ айни замон ҳамагӣ 7 адад фаъоланд. Музаффар Юнусов, сухангӯи раиси вилояти Суғд, фаъол набудани торнамоҳои расмии маҳаллиро ба мушкилии молӣ ва камбудии мутахассисони варзида рабт медиҳад. من فکر می‌کنم که برای فعال کردن سامانه‌ها از بودجه همون شهر و ناحیه باید مبلغ‌گذاری کرده شود و در اون صورت معلوماتی که در سامانه جای داده می‌شود این از یک جهت برای تامین امنیت اطلاعاتی و عموما در زمانی که امروز معلومات به واسطه اینترنت با صورت کارخانه‌ای پخش می‌شود باید در این جاده نیز فعال باشد. لیکن شرکت آنها برای ما اطلاع دادند که یک سبب اساسی این نبودن متخصصی ورزیده که باید تواند همین سامانه‌ها رو به واسطه اداره کند و بعد مبلغ‌گذاری. алҳол дар вилояти Суғд танҳо сомонаи шаҳрҳои Хуҷанд, Гулистон, Бӯстон, Конибодон ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров фаъол буда ҳамарӯза иттилоъ пешниҳод мекунанд. البته هر یک بار فعالیت تامین دسترسی به اطلاعات به زمینه اقتصادی نمی‌شود. خوشبختانه مقامات اجرایی دولت شهر خوجند در این جاده بهر می‌دهد که هم از نقطه نظری مادی هم از نقطه نظری وسایل تکنیکی فناوری وسایل تکنیکی معاصر هم وقت مرکز اطلاعات را تامین کرده باشد چون ما تمامیم همروزه به طور فوری به طور اپراتیوی مردم را با حیات همروزی شهرداری حیات شهر خوجند آگاه کرده باشیم. این البته طلبات زمان است. در طلبات امروزه این یکی از رکن‌های مهمی فعالیت مقامات دولتی باید باشد که علاقه اون ورقه و مراجعات و عریضه نویسی و اون واخوری مراجعات شفاهی وقت و زمانش گذشته. аммо сомонаҳои дигар шаҳру навоҳии вилояти Суғд комилан дастнорас набуда, аз байнашон танҳо торнамои ноҳияи Деваштич, собиқ Ғончӣ бо навиштаи санҷиши техникӣ кушода мешавад. Сабаби ин ҳолатро муовини раиси ноҳияи мазкур Рафоат Каримова чунин шарҳ медиҳад. سبب فعال نبودنش از لحاظ آنکه بعضا سامانه‌های اینترنتی کار نمی‌کرد، مقامات کابل نبود. من امروز علاقه دوستی ساختارهای ما شبکه‌های ما با همین شبکه‌های اینترنتی پیوند شدند. همه وقت همین چیز در حقیقت فعال نبود. کار رفته ایستاده است. البته کوشش می‌کنیم که این چیزا همش سری وقت فعالیت خودش پرزور کنه. ин дар ҳоле аст ки ҳанӯз 3 сол қабл собиқ муовини раиси вилояти Суғд Ҷумабой Сангинов дар як мулоқоташ бо рӯзноманигорон аз фаъол набудани сомонаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ изҳори нигаронӣ кард. зимнан ӯ ба масъулин супориш дод ки дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсис додани ҳукумати электронӣ то охири соли 2013 сомонаи расмии ҳамаи шаҳру навоҳии вилояти Суғдро фаъол созанд. بنده چون شخصی مسئول همین سمت حساب میکنم که کار ما امروز در همین سمت تأسیس سامانه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های ولایت غیر کمال‌بخش قرار داده شده. تمام فیشنگ‌های استفاده بردیم. گمان بنده همین است که در اینجا عامل ترس هم وجود دارد. از طرف شخصانی که نمی‌خواهند امروز سامانه مقامات اجرایی این شهر یا اون شهر ناحیه تأسیس دهند. انا فرهنگی همون چی که اشاره کردید. дар замони рушди фановариҳои навин, мавҷуд ва фаъол будани сомонаҳои мақомоти давлатӣ, заминаи дастрасии мардум ба иттилооти дорои аҳамияти ҷамъиятӣ ва таъмини шаффофияти ҷараёни кори масъулин буда, қадами устувор дар самти татбиқи ҳукумати электронӣ мебошад.